Moutlong Mountain Bike Championship arjar arpusau kala poisa kabakut ha kaba kani kadai kawai na ki cycle race kiba hedu kibala penlong ha ka district ha kaba lawan bani chimbanda dabaro ki district jong ka jela Meghalaya bat kumjuru na ka jela Assam ya kani kijinga kop la penlong na ka Yatali Tourism Cooperative Society LTD bat ka Maukrwat District Cycling Association ha Moutlong Trail kabadon ha kasinong Maukho Southwest Khasi District hagaba hagani kasngi kedon artili ki kategori kata ka downhill kategori bat ka XCO kategori lasdang ya kini jingela kai da ka XCO kategori hagaba ka longsha jing yela kai ka baitnat ban pek ya ka jinge kun ban long kum unong jam ya ka nam champion la ra do lambor mi power bat ka keran ka baar do Kevin Langdo Sangreng kadbah ka downhill kategori pan lapani tenar bat penlengo shisha ki pajba namar kimpat jo iteng kum kini ki jajle kai bat eating ru kumju banyo i baki nongnya cycle ki penher state najrong ulum hadu bakut ulum hasenda kawa rilang kalong shisha ka baima ban pej da ki kmat brio hanrei ha ka bakut hi don bej uba state tam na baro kabala penlong ru kum u champion jong ka downhill kategori kata ku Ismamul Haq bat kabaar do Titus CH Marak bat ubalai da Wilbonson walang kapor bapak yang neng as ngoba ngaruh anyak sakil tambang anyak hakil tinggi bebet ter kali ini yang anyak dah ke ya usik downhill ngom kita try balong ke betamai yang apa ya snow let's see ke sport sa kum kajuk ke pemerintah ka ba ile ikini bro no kum kacing bah ka jing yat ke por pemerintah de nilaju ya ngoba Bonsian hi na kadeka district ka jungi ka block ka jungi ki kiyo bah kaliang ka sports ngatrai baro nyetip pang cycling ke bayha but kaya ka jingim jungi belong ka uang keep on moving, don't stop. If you stop you will fall ta what sange ha jingim ya chakmak naman ladap hi sange pen kelan tanggom ta kuleshi boni pi baro Pagili ay kasing top 3 ka bazam na kabantang kini dongkot jong ka XCO category. Duit kes tu lo, no?